अखोना ngasi program asi tawjabagi maramdi guna usopta A plus phangba basi masi arai ba thabak amadi nate maramdi school asida masigi marking energy school ladi angang gi laik nataba school asigi lu banan ba adai di kogi barum ko mapan dokum na chingba lu na thamba school lagi lu nan thamba chair table amadi furniture singa layu punamak se masi punamak jenga gani khona marking piri se khagana marking piri se aduna handak manipuri medium da kogi LP da kogi a class phangasi yamde jam masing yamdi ado koi mamang da phangmadagi hena anamu na hena mark amu hena phangi andage 92% phangi ho ai jam nungai ji aina oja sing ko jam thagat chaningi na ai matung da akoi hogi manipuri medium se hingda ba jade haba se ngasi koina aina logjari sina school da sigi akoi mapu thoputini akoi private school da hingi se kaigina da mapu leiba ni na akoi sarkar ge mapu leita ba samna haibadi oja sing na amani aduga hungi mapu ma thokpatai mapu se mi ama obaja ani na baja ohum na baja aina mayamda hajeningi sina ngasi school mani akoi lakibu khumandana taba abi maham hamda leiba school sigi mapu mo leiba mapu sina lone senabi ge dabani ai hajese mapu sina senabi ge dama haibada di akoi gi angang sing se koina aigi chawra show school ji ga thak pe se anga school ji je ngoina ba school ji ga lali khata ta ga phaba sujaro school je sangaga school ki building je ngoina ba apan thukum leibra natraga building se mong sa ba tin hodna school do branch to tek poi sagai boy to boy school ga igi isa su jo kanam tamani ngoya ba aduna khoina larik ta su jeng ma de masipuna makchi jeng ma thok dai do ngasi gi kham jiga aina warep long school da khoi oja sing se MLPC number lusing biraga khoi gi oja school da khoina chatna khoi khumandana taba school da chatna khoi gi school sing ja nam tung jing hin bam sangi leitriba building sing se akoi school ji building ma thok dai maramdi manung le ba sigi room siga class manga class 5 pau le reuji command na pula class 2 ni leisi class 2 se sigi room siga chande aduna building sing ja khoina changa chatra le ba khra sing je changa ga koi building sing san mam changi sarkar da khoina haidana masugum mase akoina ngasai na MLPC sina amasung le ba to ba organization sing sina mateng pambiduna chala ga koi jeng da ka wa ni khali aduna ngasi akoi ngasi gi mifam siga jo koina ware logjeningi maramdi akoi le ba building se masi athu tamda sahanna ba koi marilin ba education department khange akoi mamang da education mantri na haibani akoi school khara koi school tara khak sage maming pirwana ado ming se koina pi bangam da ba kari gina da ram leite ay ko madmain thoba ado akoi khumanda budi khuman sidi pi ga khalaga khuman jita kumai pi na na akoi dum ngasi bo pi dan leiri ado masi machu koi athu tamda handakti akoi maming khara lokatna jam da maming tara school maming tara se MLPC jin lokat piraga ai education mantri una na masi jam thuna san ba school je san bu ma sangi aduga leiri bo oja sing thina akoi gi jamna oja ga akoi gi managing committee ga mari lina ba mathok tai managing committee ta sina adu mapu ni school sigi ado managing committee sina mo kari problem wa ga da akoi gi president hoise school sigi chatra le da di ma president go ja ado president hoise koi Shankar da hamba president ja hapani to Shankar na ma thabak chila na ma nang ohelle ado whatever the president jing jina kitang thawai jaude ai election ai di hajar president oi basing cha ina yenge ya ma da thawai jaude ai na school se ai lak na isana wai sili koi taw je koi tan namon je ko me wai sit na koi wai te koi na ado na ai na dimana matam mo school je pana je ado ai na je sina school la si oi na mai damak da honore se dimana oja sina su angang hinge laik se pana takpi ba ai na pamjai se ado di guardian jing se koi na bifam guardian meeting ko wada guardian ke loi lakpi dia ba do ngasi se na guardian ni puna mag yaw no ba hai bani aduna di maham je pik pani na baton do jamna limited una to bai tare maram di ore mayam lakshala mu chandra di problem habam le ado guardian ge loina ama de ngasi je meeting hall je pokhaya dam ado loina lakpi da guardian yang khei ga angang yang khei ga la di mi cha mi tin doi se ado loina lakpi bam thoya ba akoina tawjeri se maduna madugi poto lakpi dre ga di akoina tawjeri po se akoi ning ba thungdi hai ba tai aduna oja sing gina ngasi takya dana tawri ba posak se akoi mokoi da kudai macha ma koina huga mokoi bi kai khun utpado masi jina adi akoi da adi mayam da adi
ओजासिंग तौजरीसिगी महीदो मदु जालहनजिसिनी अखोइना हाइजेसिना अदो ngasi ओजासिंगनासु आंगांसिंगसे अखोइ मतमोक्ता अखोइ लेपजगनी आंगांग अखोइगी एलपी स्कूल सिगा तन मंगांग के लारिक खता लेबा ngमदबा कनागुम्बा जावसु अखोइ खता द लेना अखोइना पीबा सरकारना पीदगसु अखोइना लेन पीबा लाइक ति सरकारना पी अदुमाइना आंगांग करी वाली से लोइना अखोइना पीबा अखोइगी पब्लिक ना अखोइगी मैनेजिंग कमिटी ना ngमोय पब्लिक की मी खरसा सपोर्ट तनी अदुगुम्बा लेटर लाइरबा अखोइगी समना लेटर लाइरबा सिंगदो खतादी पोट कनो फी चुबंगमदबा खता लेगुंदबा दुमदो खरा हेल्प तोबा कोई हितनते अयाम स्कूल की वारी नहीं आइसे अदुना अखोइगी मणिपुर मीडियम जे हंदक की मैटी मयक से हंदक 2025 दे कोई तंबा होदरमनी अदुना ओजासिंग से अखोइना मैफाना दे कोई करी मिलान ना तौदना कोई मैटी मयक से कोई तंबी नबा कोई खल्ली ओजासिंग से लोइना हंदक आदि मैटी मयक से तंबा होबिरगदी फानी मरमदी सोइदना 2025 दगी मैटी मयक तंबा होदरबनी अदुना कोमानगा क्लास 1 दगी तंबा होदेमी अदुना ओजासिंग के तंबा मथौता लोइना ओजासिंग तमदुगा अखोइना हाजेसिना लखिबु खुमंदा लेबिरिबा ममा पासिंग से सिजु मैटी मयक मथौदानी मरमदी मैटी मयक तो हाइद्रगदी होरे मचादो कमाय लाइक ताकुरिमा जामदबदा अखोइ अंगांग दो लाइक ताकु मथौदानी अदुना हुजिक इंग्लिश मीडियम दा ngasi तमिबा सिंगसे मतममदा सरकारना हारक जायबा मसा मसागी लैंग्वेज हाइद्रगदी थबक थावा जारोयना हारक जाय आजे मधुगुम्बा पोसक लेदुरबनी आजिना अदुना इसा इसागी लोन लैंग्वेज से अइगी लैंग्वेज से कोइना इंपोर्टेंट पीदबा मसी मतमदा मा थबक फंगतबा जाय ममांगसु ओइग्रे अखोइ मणिपुरी सब्जेक्ट डॉक्टरबा मिसिंदो टेट थाबा जादे मणिपुरी मीडियम दा टेट थाबा जादे अदुना ngasi इंग्लिश मीडियम दा मणिपुरी सब्जेक्ट अल्टरनेटिव इंग्लिश लहोबा मया छात्र ओजा ओइ फंगना लेरे होजि मरदी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के थाता मय इंग्लिश मीडियम की स्कूल दी जाम लेते है अब यूनियन हाई स्कूल गुंबा खर खतन लेसे कोसिगा अदुदुना एकोइ मसी से मणिपुरी मीडियम से कोइ इंपोर्टेंट पीसी एकोइ छात्र से खो मचल के फंगोय अदुना महम जिगा तमनिबा स्टूडेंट से मसी एकोइना अफबा इंग्लिश मीडियम दी कॉम्पीट तौदना तबजा तवंगदबनी अदु हौजिक्ति जामना लुसलकबमना इंग्लिश मीडियम दा डाई स्कूल लेतबा इंग्लिश मीडियम स्कूल ले डाई स्कूल लेतबदा अंगांग सिंग थाबीबसे मसी जाम सेक्शन बियो मरमदी मदुना हयें डाई स्कूल लेतबदा अतोपा स्कूल मदा चपदा ट्रांसफर तब डाई स्कूल मथौ तानी हुजी पेन नंबर हुजिति पेन नंबर ले हंदक तगी मयाम छात्र सिंग अखोय इ हजै से अयाम गार्जियन खंगमोय अंगांग से करिगुंबा स्कूल अतोपदा डाई स्कूल लेतबा स्कूल म तम्मे अदोगिदी मा डाई स्कूल लेतदी मागी पेन नंबर से मजारोय पेन नंबर से मयाम इ से अनोबो पोनी हंदक तगी तुरमी स्कूल में आगाम आधार कार्ड लेते हुए आगाम पेन नंबर से मद आधार कार्ड मथौदानी आगाम की अदुना अयाम आगाम सिंहना पेन आधार कार्ड सेम्बियो आधार कार्ड लोइना आगाम कुनो सेम्बियो आधार कार्ड ददी पेन नंबर से मजारोय अदुना अतोपा सपोज सेनी स्कूल दा ngasi फंगनाय खलोमा अदो मा है पेन नंबर लहोददी मा सेनी स्कूल एडमिशन फंगसु इंटरव्यू दा पास तौसु मा एडमिशन तौ यारो अदुना से एग्जाम सेक्शन दा हिकांदा ओजासिंगसु अमसुंग गार्जियन सिंगना याम सेक्शन मथौदा हिकि अंगांग हिंसे अदुना सोयबा दे मिंग सोयबा दे पेन आधार कार्ड दा मिंग सोयदि पेन नंबर दुगा चप मानगदबनी अदुना मिंग दसु जामना सेक्शन बिबताय असा पेन नंबर हांगो से आधार कार्ड दुगा मानदगदि अमु यावदरनी अदुना अंगांग आइना हाजैसे अखोइसु आइना आइदि अदुबा अतोपा ओजासिंग दगी ओंदा शेयर तौरगा खंगिमी आइना खंगी सुमाइना आइना मयाम पुनमक गार्जियन पुनमक असे खंग मथौता से आई मैम शेयर तौनी अदुना ngasi program si akoi mi yam liasu ngasi machang leba tani khoi basing chi machang leba oja sing hina ngasi school da chatna sumaina bifam macha mam koi pangthok poidana chhatra se singhan bibam thok tai base thamjaraga ai mayam puram jari